aho tuvuye aho tugiye n'inyuma yabo nyine tugiye rero tubona intara nziza yacu ya Gitega. Intara ya Gitega igizwe n'amakomine 10 ikaba ikikujwe ihanye imbibe n'intara 8. Rero ibi bidufasha iki? Bidufasha muri kubona aho twaciye ku gice cy'icyo cyatwereka tugiye muri misiyo yasa position yasa hajya cyane muri ravitaye ati tuzakwakira ibiri no kwakira aba muri station de retour tuzakwakira ahantu iki cyapo kubera turiko turibuka ibiri yaharimwa icyo gituma kidufasha kuraba mbega ubu ubonye tuvuye he kugira ngo twibagize kandi muri kahise katwereka ingene twubaka igihugu cyacu kugira muri kazoza ntituzogwe mu mitego nk'iyo igihugu cyacu cyabaye. Rero nyakubahwa, twebwe nk'intwari uyu munsi twibuka intwari zashengiye. Muri izi ntwari zashengiye hariho imiryango zabuze zasize yasigaye, hakabaho n'intwari zasizikanywe n'ubwo rugamba barwanye. Izo nazo hari abavunaguritse, hari abacitse amaguru, bakaba babayeho mu buzima butoroshye, ubuzima bwabo bataronka ubuvuzi bivanye n'ingano no kubera amikoro yabo. Mugabo igihugu rero nkasamuragwa wacu turabashimira kuko mwaratanze ikibazo cyo gushiraho itegeko rivuga abantu bashaka turabashimira tukaba tunasaba yuko ahubwo
abo bantu uravye aho bagereye n'ingene bameze nk'intwara wacu bari bamusubiza turabasaba kandi turabizi basamura wacu nuko kuri iki cyapa nyakubahwa nyiricyubahiro inyubako yaranga abahoze ku rugamba aho bafashe twaruhuka muri poste commandema niho abantu b'umutware twabo inite runaka n'abanasitari ikaba inyubako ya poste commandema y'abatwara ingabo aho yaba yego kandi urabona ko yaba ari umutware ni mwiza yego aho binjiye mu nzu y'umufasha n'umukuru w'igihugu mu Rwanda ibyo yakangiramo bagatanga amategeko hanyuma ibintu bikagenda neza.